Mekisan metong lareng talapag-obra ng Kapitolyo, king kadwang nationwide earthquake drill, yening banwa. Ay ni report ng Angel Dumagat. Agnan lang megdak cover and hold ring talapag-obra ng provincial government ng Pampanga king pa nakadwang nationwide simultaneous earthquake drill o NSED. Penimuna na itining Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office king panibala ng Johnny Cayambao at Provincial Administrator Attorney Charlie Chua. Kaya bela naman king mekisan metong king earthquake drill reng miyembro ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Red Cross para king masaleseng pamangawa king aktibidad. Metong karenggewada ing pamagbakwito evacuation, pamamunta king evacuation area at paganaka kareng dapat gawan king oras na ni ngayon. Ing NSED, inisyatibo nening Office of the Civil Defense ang makatapat beses gagawan balang banwa. Kapag nasana niti ing isadyala ring ahensya ng gobyerno, ating publiko king posibleng ayun no aliwang emergency situations. Ako'y Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo.